laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Alhamdulillah wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi wa mustafah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, fa inna ni'ama Allahi kathira wa ajalluha ni'matul hidayati wat tawfiqi ila al-islam وأعظم بها من نعمة ودونها نعم جمة يقف العبد أمامها مدهوسا فأغرى بها فاه ولا يحصيها إلا الله المسبغ له فعلى العبد سكرها لا تكره فمن المهم السكر فمن ألهمه لم يهرم الزيادة والأمراض خلق من خلق الله يسلطها على من يشاء من عباده متى شاء وكيف شاء ووكل العبد الصبر وطلب الدواء والشافي هو الله فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وكل صغير وكبير مستتر فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فالمرض والشفاء منه وحده وعلى المسلم الصبر عند المرض وعليه الشكر عند الشفاء. يتي الله تدعو موضوع يجول يون لا مكو يا مكو سبار مكو دونك النبي جميدن محمد بن عبد الله kambe be ngure mabbe e sahaba mabbe e jokkube be hanyande alqiyam ara neemaji Allah din no duudi di fo non ko buri mawnude o neema okkeede peewal hawrindine e diina l'islam ɗum ɗon ko ɗum ɓuri mawnude e neemaaji ɗin fof kaawes ko mawniri wa on neema no moggo ɗon kadi neemaaji buy ɗi tawata hewtaa on neema ɗon wonde neema kono neɗɗanke ɗi wattani yiili o tasti kedi o mugete o ŋalta hunnduko makko kon mbobiɗa sabuna ɗineemaji hakke ko ɗi ɗuuɗi ko waawi anndude bere majji o ko Allah bajji on ɗum mo tawata on ko kanko addini no waɗni noon njiyaaɗo jarnugol kanko Allah e ɗineemaaji haray jaganaaki mo dullugol ɗineemaaji yedda mo kanko Allah haray noon kala mo Allah longini yeddugol mo kanko Allah haray o ɗawataake ɗaydaneede on haray tiiñam beeɗi ko tagu kadi e tagaaɗi Allah ɗin o kanko tagi nawnaare imo ƴetta noon nde nawnaare o wurta nde e mo faala nde o faalaa o eno o faaliraa o ko fawi jiyaa ɗon ko muññagol ɗaɓɓa lekki toroo sellinoowo on yo sellimi haray ruttoo ñaawoore Allah nden ala tebbindotooɗo nde ala kala goɗɗum ko fantiwo ko jantiwo ko mum no winda woopataa few ko woopi kon hawrataano ko woopi kon fof fiɗataano hadi ko ɗum si woopi ko fiɗi kon kadi fof woopataano woni ko ɗum waɗi si fiɗi ɗum ko kodduri e Allah on no haray nde nawnaare o cellal ngal o fof ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni addude no waɗɗi jiyaaɗo yo muñño si nawnaare nden ali si cellal ngal ari kadi ko yo jarno Allah haray ko en wiyetee nawnaare ka lugal arabiya ko iwgol eno wonirnoono ko waylagol no wa'unoono ko tawata no hertori neɗɗan haray noon nawnaare no mari façon ji ɗiɗi nawnaare yanaynde e ɓanndu ndun nawni nan e nawnaare yanaynde e ɓernde nden nawni nan haray noon nawnaare fii muɗum jantaama ka alqur'ana nokkeeli 14 nokkeeli goo ko maradi on tigi o woni wowlude fiimu mariidu on ɗum ɗon jantaa ka alqur'ana nokkeeli 5 marda on ɗum ɗon kadi jantaa ka alqur'ana nokkeeli 5 haray ɗii façon ji nawnaade ɗee façon ji
ɗe façon nawnaaji fof o noone ɗe nawnaaji fof haray fof mum no jantaa ka alqur'an. Allah subhanahu wa ta'ala no yewtitii nawnaare ɓanndu nden o daali e ɗenngal annabi Ibrahim wa iza maridtu fa huwa yasfin, ɗum ko nawnaare ɓanndu nden. O wii nokku goo walaa alal maridi haraj, waɗɗaaki nawnuɗon ɓitteede bakkatu fawaaki mo e ronkugol waɗde ko selluɓe ɓen waɗta kon. ɗum ɗon kadi ko nawnaare ɓanndu nden. nokku goo kadi o daali faman kana minkum marida, ɗon men kadi ko nawnaare ɓanndu nden. haray nde nawnaare ɗo annabi Ibrahima en wattana yiili e nde yewtere nde o yewti ɗo tawen needi mawni no e nder mum. o wii wa iza maridtu, si min mi nawni fa huwa yasfini, ko Allah sellintami. o dambiti nawnaare nden e makko kanko, kono sellingol ngol o dambiti ɗum e Allah subhanahu wa ta'ala. imo wawno wiide si o nawniniilam ko kanko sellinaynoɗum, so o nawniniilam ko kanko sellintanmi. kono o ronki wiide si o nawniniilam ko kanko sellintanmi, o addintini nawnaare nden e makko, o inni simi nawni ko kanko Allah sellintanmi. haray ɗum ɗon no mari toɓɓe dan goo on wonde nawnaare no yana e neɗɗanke hara ko kanko woni weltindaade haa nawnaare nden ara, o weltindoo ka ñaametee makko e ka njaram makko. jooni noon nawnaare ko huunde nde gooto faalaa, hay gooto faalaa ka nawnaare, ko huunde añiniide jeyaaka e neemaaji ɗin. jooni noon hari annabi Ibrahima faale makko on kanko ko jantagol neemaaji ɗi Allahu on neemini mo ɗin. tawi noon jaraaka o wowla nawnaare nden ko jeyaande e neemaaji, ko cellal ngal jeyaaka neemaaji. ko ɗum waɗi so asbintini nawnaare nden e makko, o asbintini sellingol ngol e jon neemaaji ɗin. kono ko haqiiqa nawnaare nden wo cellal ngal o fof mum koye morde ka Allah, ko kanko nawninta, ko kanko sellinta. toɓɓere ɗimmere nden ko needi hakkunde makko kanko jiyaaɗo on e Allah taguɗo jiyaaɗo on. no waywa ko annabi Muusa maakunoo kon ka suuratul Kahf hari mo yewtude fi yejjitugol, o wii wa ma ansanihu illa seytan, yejjintinaalilam fii jantanagol ma fii ngiilingi si wonaa seytaane. o dambitaali yejjintingol ngol e Allah, o dambiti yejjintingol ngol e seytaane. ɗum fof ko jeyaa ɗum e deediiji hella ka wallingol konnguɗo. haray noon nawnaare ɓerɗe ɗen ɗum kadi no jantaa ka alqur'ana nokkeeli boy. ɗum kadi ko nooneeji ɗiɗi Allah jantii nawnaaje ɓerɗe ɗen. ko nawnaare ko yahata ko wonata jiɗiliɗi, ko arata e wonki neɗɗanke ara ka ɓerɗe, e nawnaare sikkitagol ko haanunoo yananeede, ɗum ɗon kadi ara ka ɓerɗe. ɗum ɗon kadi fof ko nawnaare jantaa. sifa mum ko Allah daali nokku goo fi qulubihim marad fa zadahumullahu marada. ɗon hina nawnaare ɓanndu ndun ko nawnaare ɓerɗe nden. nden ɓerɗe noon sino wowleede fii mum hina ɓerɗe wonde pompude neddiijan ka ɓanndu. haray ko annoora mo Allah waɗi ka ɓernde ko miijotoo kon, ko fiɓata kon ko laaɓi, ko fiɓata kon ko tuuni, ko fiɓata kon ko selli, ko fiɓata kon ko ñewi, ko ɗum faandaa e muɗum. nokku goo tawa nawnaare nden ko tuuyooji ɓanndu ndun, ɗum kadi ko ka ɓernde wonata. ko si ɓernde nde yeewi jiɓili ɗiiɗi nde heɓa nawnaade, ko si liimaano on naati kellal ngal heɓo. ɓernde nden kadi ko ɗon tuuyooji ɗin immotoo. si kulol Allah alaa e mayre, tuuyooji ɗin hewta e ɓanndu ndun. ko sifa ɗum ɗon kadi Allah daali nokku goo falaa tahbana bil qawl fa yatma alladi fi qalbihi marad. ɗum ko nawnaare tuuyo ngon. imam Muslim o fillike ka deftere makko sellunde e hadise Abi Zubayr immorde Jaabir bun Abdillahi radiyallahu anhu, immorde nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o maaki li kulli daa'in dawa fa idaa usiiba fa idaa asaabani dawaa'u daa'a bari'a bi iznillah. wo kala nawnaare no mari lekki, kala nawnaare no mari lekki.
si tawi woni lekki kin hewti nawnaare nde sellay kono koye duŋaye Allah subhanahu wa ta'ala no woodi docteur ɓe ñawnday ɓe ñabbeeli ɓe ñawnda ɗi haa ɗi sella e juuɗe woɓɓe goo ɗin ñabbeeli ɗi ɓe ñawndi tigi nawnina ɓe wara ɓe kamɓe ɗum fof ko hollugol wonde ko Allah woni sellini ari ka tawi heyni kadi ka Bukhari e Muslim nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no maaki ma anzala allahu min da'in illa wa anzala lahu sifaa Allah jibbinaali ñawwo si wonaa o jibbinaniimu lekki ari kadi ka Musnad Ahmad e hadise Ziyad immorde Usama bne Sharik o wii arabuujo yimɓe ladde iwa ɓen ka fulasooji arno ka nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama o wii ene nulaaɗo men ñawndoto nulaaɗo maaki wii so nawni ñawnde o maaki o hadise ɗo tabdawo ya ibadallah ñawnde yo jiyaaɓe Allah fa inna allaha lam yada da'an illa wada lahu sifaa Allah waɗaali ñaw si wonaa o waɗaningu lekki gayra da'in wahidin sina nawnaare wootere fetto nden ɗum woni mara lekki qaalu wa ma huwa ɓeyni ko hennde woni nden nulaaɗo o maaki al haram ko nayeewu si ari lekki mum ala ngalu ittata laamu ittata doole ittata gandal ittata hay hunde alaa ko woni lekki nayeewu ko ari ɗum ɗon lekki alaa ko nulaaɗo maakiri noon haray hadiseeje yewtude ɗen fii ñawndagol ɗiɗe ɗuuɗi haa ɗen ɗon kadi ɗe buɓɓondiraa e hadiseeje yewtude ɗen fii yowagol e Allah sabuna ko nafata jiyaaɗo on kon fof ka nder diina makko e ko nafatamo kon e nder aduna makko on e ittugol ko lorratamo kon e nder diina makko kan e ko lorratamo kon e nder aduna makko on ɗum ɗon riiwa wakkilorgol Allah ngol yowagol e Allah ngol itta ɗaɓɓitugol ko nafata ɗum waɗa ɗaɓɓita ko lorrata ɗum kañum kadi potto ɗum ɗon itta wakkilorgol Allah ngol sabu na si neɗɗanke acciti ñawdaade sabu nawnaare heɓu ndemo o inna o yowide ɗum e Allah haray o ɓolɗini hikma Allah on haray ronkugol heɓude lekki ɗin ma ronkugol waɗde sabu ko lekki ɗin heɓorta kon ɗum ɗon hina yowagol e Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓugol lekki ɗin haa gayna yowa noon sellingol e sellinayɗo on kono sariya on inna yaɗta ɗaɓɓu lekki nulaaɗo yamiri nawnuɗo o yo ɗaɓɓu lekki si tawi Allah no muuyi yo nawnaare nden sellude sella si tawi Allah muuya yo nawnaare nden sellu an a waɗi ko fami ma kon ka sariya amma yowagol e o hadise wowluɗo fii wakkilagol mo nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki capanɗe jeeɗiɗo guluuje yani guluuje capanɗe jeeɗiɗo naatoye ko aljanna e ɓaawo hasboore no jeyaa e maɓɓe yewtuɗo on fii anngal ñawndiigu haray ko faandaa e ɗum ko ñawndagol ngol haa gayna yowa sellingol ngol e goɗɗo goomoona Allah subhanahu wa ta'ala si neɗɗanke ñawndike haa o gayni o yowii sellingol ngol e Allah subhanahu wa ta'ala haray on ɗon no tawaa e naatoye ɓen aljanna ko alda e hasboore ko waɗi haray o sirkanaali Allah o dammitaali sellingol ngol e docteur son o dambitaali sellingol ngol e lekki ki ko dambiti sellingol ngol koye Allah ɗum ɗon riiwataa wakkilorgol Allah subhanahu wa ta'ala haray noon nawnaare ko jarrabuye Allah subhanahu wa ta'ala no jarrigori gomɗinɓe ɓen ñabbeeɗi fii hen ɗum fii faltindirgol gomɗinɗo ɗon e haqiiqa fii yo hewtu e martabaaji moƴƴere townde so tawi o muññike ko ɗum o daali wa sabirina fil ba'sa'i wa darra'i wa hina al ba's ɓe yimɓe muññotooɓe e dendaningal sattendeeji ɗin siko ñawwo siko baasalwo ɓe muññoo kadi e kala ko ɓe fawaayo ɓe waɗu kon ko sattiyooɓe muññoo ɓeeɗo hay kadi hare ko tawata ko fewtondirgol e heeferɓe ɓe sutoronowaa kaafa ma finkaari ma ko nanndi e muɗum an kadi yottoɗaa fiyo diine Allah kan wuuru ɗum ɗo fof aray ko muññi e muɗum kala sattende arde o daali nokkugoo fa amma al insanu ida mabtalahu rabbu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana wo neɗɗanke mo tawata alaa diina mo gomɗinaa Allah
si tawi Allah jarriborimo neema mum o sellinimo o altinimo haray oɗo neɗɗanke ko faaminta ko ɓayrimo fodde muɗum ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala waɗanimo o annditata neema on askintingol mo e Allah subhanahu wa taala. Amma julɗo si Allah jarriborimo neema kellal e ngalu e ɓurtu o askintinayi ɗum e Allah subhanahu wa taala. wooti o faaɗinanimo kadi arsike o inna hee Allah tigi tigi on Allah faalakala Allah yawikela Allah yiɗaala ko ɗum o wi'ata. Amma jiyaaɗo gomɗinɗo Allah ko muññoto o askintina kadi ko neema heɓi o askintinamo e Allah siko bone kadi heɓi o askintina e Allah subhanahu wa ta'ala o toromo yo wiɗɗu bone. Ibnul Jawzi rahimahullah o maaki gomɗin ɗon si tawi o jarɗi borama nawnaare o tuubay o rutto ka Allah o du'o o toro Allah yo Allah sellim o sansata yela makko on e faale makko on e jorto makko on sabuna Allah no anndi o sellinayi imo anndi o ñawinayi kanko jiyaaɗo on imo anndi ko Allah sellinta imo anndi ko Allah ñawinta. Si Allah addii nawnaare nden ko maslaha o addani nde so o addii cellal ngal kadi ko hikma o addani ka ko ɗum waɗi si tawi woni ɗen ootii heɓii annde nawnaare yo askintin sellingol ngol e Allah o toromo kadi yo Allah sellinmo hikma mo walanaaɗo no e addugol nawnaare nden ko nde juuti o wota ootii kaƴo sellugol ngol e hoore ɗum kadi yo nawnaare nde wonan mo tuubuubuye. Ari e hadiise selluɗo immorde Abi Hurayra o maaki nulaaɗo Allah maaki ma yazaalu lbala'u bilmu'mini walmu'mina fi nafsihi wa maalihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alayhi khati'a. Nulaaɗo maaki bala o seerataano jokka jiyaaɗo gomɗinɗo e suddiiɗo gomɗinɗo ka wonkii makko e ka jawdi makko e ka ɓiɓɓe makko haa o yiidoya e Allah ñannde o maayi tawa o maraa junubu wo o maraa goopol wo o maraa falgire hay huunde ko waɗunoo kon fof hara ñabbeeli ɗin e tampere nden e soñjaa on ñaamii ɗii junubaaji makko fof nde mo yiiɗa e Allah ara e mo laaƴi koy ɗum no billaa ka Muwatta e ka Tirmidi. Haray julɗo no waawa hara himo mari junubaaji hara himo aanidi e majji ko ronku feere toragol Allah yo Allah yaafoɗiɗi fof maa ɗum njani ɗin o tuubi kono no woodi ɗon piiji bul ko weltinii fii muuɗum kono hara Allah ɓay no yiɗimo no yiɗanimo nawnaare nden ara yaafooɗi gooɓiɗi kanko julɗo o yettiti fii muuɗum fof. Nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki julɗo si tawii nawnaare heɓiimo Allah selliniimo e nawnaare nde hara e nden nawnaare heɓii nde ɗon ko kafaara ko feƴƴunoo ɗon e junubaaji makko wonanaymo kadi waaju fii jamanu arayɗo on. Amma naasikiijo e keefeero si o nawnii o sellinaama o sellinirtaa alhaaliiji ɗin ɗiɗi fewndu o nawni e fewndu o selli fof no fotanamo hara e mo waawi ngeloo basi humaama jom mabba humiimba haa o gayni o accitoyiimba mbaaɗo sellindiraa ko hen ɗum humana mba sellindiraa kadi ko fiyen ɗum mba accitana. Allah subhanahu wa ta'ala o jarribike yiɓɓe makko ɓen ɗum ko annabaaɓe ɓen o jarriboriiɓe nawnaaji e hoore ko kamɓe ɓuraa yiɗeede e tagu mum fof ka makko kanko Allah ɓe muññi sahaabaaɓe ɓen jarriboraa nawnaaje ɓe muññi hari ɓe kontaynoo ɗii jarrabuyeeji ko neema ko yaafotoo ɗum junuubu. Haray nawnaare nden neɗɗanke ɓay mo anndi no wona sabu mayde ɗum ɗon kadi ɓeydanaymo waaju o waajidoo fewndu o selli weltindaare nde o joginoo nden fewndu o selli o yiltoo o wakkiloo si o selli si o nawni ɓay o waawataa waɗde ko waɗaynoo kon si mo selli ɗum ɗon anndintinamo neema cellal ngal heɓano o ɓeydira wakkilaade tuma o selli o ɓeyda kadi annditude fii mayde ko ɗum waɗi si goɗɗo nawni o hasii kon Allah artikaymo tuubuuɓuye o hasii kon Allah artikaymo heɓɓitagol piiɗi ko weltidoo no fiimu o hasii kon o waɗay wasiyeeji ɗi tawaynoo emo weltidii fii muɗum ko ɗum waɗi o geray haa o artida ko yeebii kon fof o annda waler cellal ngal fewndu o selluno o annda waler cellal ngal tuma o nawni o annda si o nawni kadi o selli
o annda o ɓeyda ruttaade e Allah o annda ko Allah ɗum waawi sellindemo kala ka o yaha e aduna on e kala docteur ɓe o yiidi e aduna on haray mo anndi décision o jooñoto woni e Allah o ɗaɓɓira mo yurmeende o ɗaɓɓira mo cellal o ɓeydoo liimaani o ɓeydoo yananeede si tawi woni ɗen ko selli o ɓeyda anndude ko wiyetee kon waler cellal ngal o annda ɗum ɗon noon o waawi anndude ɗum woɗɗuma o nawni neɗɗanke annda hittugol cellal ngal fanni o nawnaade ko ñannde o nawni o annda jaka hari ngal cellal no hitti ko ɗum waɗi nulaaɗo meeɗen noon sallallahu alayhi wa sallam iɓe maaki e hadise on ɗo ka Bukhari ni'matani maghbunun fihima kasiru min annas as-sihhatu wal faragh nemaaji ɗiɗi no jokki yimɓe ɓen kono hiɓe yawi ɗi haa hiɗi ɗuytani ɓe baraaji ɓuy ko ɗum woni ɗum cellal ngal e ɓuttu ngu si wooti no selli haray mo weltindii hakkati makko wurii ala si tawii mo hetti fewnde ɗon kadi haray mo weltindii hakkati makko ala ko tuma o nawni o annda jaka hari cellal ngal no wondi e moƴƴere moolanaani ko tuma kañum kadi o joga o annda jaka tawi hettaare nden no wondi e moƴƴere moolanaani haray no woodi toon ɗe ñabbeeli ɗi tawata moftanuuji ɗin no jarri boreeɗi kono hara sabu muɗum ko geddi ɗin ko junubaaji ɗin junubaaji ɗin no wona sabu addaneede jarrabiyeeji moolanaaɗi ñabbeeli hulɓiniiɗi ara fii yo julɓe ɓen waajito amma noon ɓe wonaa julɓe ɓen ɓen ɗon hakkati maɓɓe alaa ko ari woyɓe addude sabu goɗɗum ngoo haray noon no woodi ñabbeeli ɗi tawata docteur ɓe ɓen waawataa ñawndude hay so tawi lekkikin no woodi Allah wirnanaki docteur ɓe ɓen ɓe ronka yiide sabu nulaaɗo maaki ñaw wo ñaw no mari lekki kono wonaa lekkeele ɗen fof yiyete no woodi lekkeele gooɗe tawata Allah no wirni ɗe ƴataaka hara goɗɗo waawataa daɗude e ɗiɗo ñabbeeli o waawataa dogude ooti ɓeyda anndude jooñorde nden ko ka Allah wa zannu alla malja min allahi illa ilay summa taaba alayhim liyatuubu ɓe lanna sellitude ɓe lanna yananeede ɓe ngooloo wonde ene alaa ka nokku ka bake alaa nokku ka bake si wonaa ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tuuba ɓe ruttoo ka Allah subhanahu wa ta'ala kadi jaɓana ɓe tuububuye no woodi to ñabbeeli fuy ronkin docteur ɓe wono choléra en jukkan pay koy e nde nawnaare wiyeteende sida en e ko nanndi e muɗum e nawnaare aranum e ɓe innayno fa'un ko ɗum ɓe innata fewndu ɗo bes ñabbeeli kiɗɗi kañum e cancer en e sifa nde nawnaare arnde kamen Allah sellini yimɓe ɓen e mayre o ittinde wiyeteende Ebola e ko nanndi e muɗum ɗum ɗo fof ko Allah addanta ɗum ko jarrabuye geddi ɗin si ɗuuɗi Allah subhanahu wa ta'ala wurtay e yimɓe ɓen ko satti ɓe maakoda e muɗum ɓe tampida e muɗum ɓe yanngoda e muɗum wiyo ɓe fewtumo kanko Allah ɓe laɓɓina tawhidi maɓɓe ndin ɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala yo sellimi no toon ñabbeeli ɓuyɗi tawata no lijmi yimɓe ɓen ɓe seedataa e majji ko ɓuri kon hara ndikkay ɗum woni ɗum ɗon fof koko wattata jiyaa ɗon e ruttagol e Allah subhanahu wa ta'ala o waajitoo o ɓeyda huɓidaade hoore makko e diine makko kam amma ɗi gereeji ɗino warde yimɓe ɓen ɓuri ñabbeeli ɗi gereeji ɗin ko mooɓugol million ji yimɓe wara fof sabu anngal yurmeende e rewgol julle laamu goɗɗo wakkiloo rewgol jullere laamu muɗum o wakkiloo warde million ji yimɓe fii reenugol nde jullere nde tawata luftataa e juuɗe makko aduna ko satti o ko satti ñannde gooni wayi kono haray mo wakkilii warde ɓee ɗoo yimɓe fof haray Allah subhanahu wa ta'ala no waɗa ɗum ɗon kadi waaji fiyo yimɓe ɓen waajito ɓe annda si tawi wonii ɗen ɓe bonni Allah no waawi fottinde ley yimɓe ɗon fof o adda yimɓe goo o daali nokku goo wayntata wallaw yastabdil qawman hayrakum summa la yakunu amsalakum si tawi wonii ɗen on ɗuurike on hucci on ronkii fewtude e Allah o wattita yimɓe goo ɓe wonaa onon hara ɓen wa'oytawa mooɗon o wii nokku goo walawla dahullahi nnasa ba'dahum bi ba'd la fasadatil ard seyno naa ko tawi kon Allah on adda e woɓɓe ɓe wona ɗon ɗen haa ɓe gayna Allah fottina ɓe addu e woɓɓe goo kadi o waddita ɓe leydi ɗin bonayde haray ɓe wonɓe rewde ɗee ɗoo julle ɓe wara yimɓe ɓee ɗoo ko haqiiqa ɓe gomɗinaa Allah subhanahu wa ta'ala ɓee ɗoo gomɗinaa ummital ɓe yananaaka hasboore ko ɗum waɗi siɓe waɗde ɗi crime ɗi ɓe woni waɗde o aduna haray neɗɗanke
muuseni ndi o heɓata ndin so heɓi barke ka reedu makko e ka ñiiƴe makko e ka noppi makko e ka gite makko e ka ɓooƴe makko e ko ɓernde nden muusetee kon e anndal newagol foofaango ngon wonde e ñabbeeli nanngayɗi guri ndi e ñabbeeli ɗuuɗuɗe o tawata neɗɗanke no heɓat si tawi ko waaji to tooɗo o annditiray sabu ɗum kañum kadi lette Allah nen subhanahu wa taala ñiire muusa mo o anndita moodi ɗum ɗo no muusi lette Allah ɗen noon no waalanii ɗum ɗon guriiji muusa mo o anndita ko lette Allah ɗen muusi kon si ɓanndu makko ɗum muusi siko julɗo o waajitoto o annda lette ɗen no muusi lette ɗen heƴataa e neɗɗanke yo wakkilo o waɗa ko danndata mo ɗee ɗoo lette rabbuna subhanahu wa ta'ala faaboomo e hoore mum ɗo haray ñabbeeli buy no woodi ɗi tawata ko weltitaare yimɓe ɓen wona ko sabu majji sifa faggitagol junubaaji ɗuuɗuɗi kañum kadi no wona sabu ñabbeeli haray yo yimɓe ɓen reeno heɓa tasa kuye e ɗi ñabbeeli wonɗi arde siɗi ari footi annda ko woni sabu argol majji siɗi bottike kadi o annda ko woni sabu bottagol majji o yetta Allah subhanahu wa ta'ala أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Allah bajjo seniiɗon o daali son jarnii Allah on yettiimo e moƴƴere ko addani on weltinike mo e neemaaji ko addani on kon o ɓeydanayi on kono si on dulli e lette sattuɗe no habbi on yo Allah dambeer lette makko ɗen arde haray hunɗo duumagol neemaaji ɗin ko yettugol neemin ɗon ɗum jarnugol neemin ɗon ka haqiiqa ko ɗum ɗon woni gunndoo duumagol neemaaji ɗin haray noon ko en wiyetee jarnugol Allah arabuɓe ɓen wi'ay ko haala maɓɓe dabbatun sakur ko en woni dabbatun sakur ko daabe mo tawata no jarna ɗum ko haala maɓɓe noon ina hay ka sari a taw ko haala kan ko ɓe wi'ata ɗum noon ko daabe mo tawata o fayay so ñamminaama hay so tawi hinaa ñaametee ɗuuɗuɗo ko ñaametee hawruɗo si o heɓii o faya ɓuri ko ñamminaa kon ko ɗum ɓeynata dabbatun sakur jooni noon ko wiyetee sukuru on ko haala arabu ko jarnugol moƴƴiiɗo e ooti on jarniramo honɗum feññingol neema on ko waddi imamu baɓɓaa'i o maaki ɗum ɗon ko golle anndinayɗe mawnugol golluɗo ɗe on ko moƴƴere anndinayde mawnugol moƴƴinɗo on neema on ko jarnugol neeminɗo on irro neema on yaani jaɓɓora moƴƴere nden konngol moƴƴol jaɓɓora moƴƴere nden kuugal moƴƴal jaɓɓora moƴƴere nden annuye moƴƴo ooti manta neeminɗo on o mantiramo ka konngol ko a noon kañum kadi o yanga hoore makko e fii dewal ngal fii weltingol neeminɗo on o fiɓa kadi ka wonki makko ka ɓernde makko wonde ko Allah subhanahu wa ta'ala on jonnimo oɗo neema ko ɗum wiyetee jarnugol Allah ka lugal arabiya haray jarnugol mo ka sariya ma ɗum jarnugol mo e ko ɓangini kon annduɓe ɓen ɓenni ko woni sukru jarnugol Allah yettamo ko ferlitugol jiyaaɗo on dendaningal moƴƴereeji ɗi Allahu on moƴƴi e makko o jonnimo ɗin ila e nanɗe makko ɗen heɓi e giiƴe makko ɗen heɓi e tana muɗum e tere makko ɗen e neemaaji ko Allah okkimo kon fof ooti ƴetta ɗiiɗo neemaaji fof o ferlitira ɗi o annda ko fii hen ɗum ɗiiɗo tagira o waɗira ko ɗi tagiraa kon ɗen ɗon golle ko ɗi tagiraa fiimum kon ɗum ɗon hara e ooti jarni Allah neema gite ɗen naɓiraaɗe fii ko ɗe taganaa kon neema nanɗe ɗen naɓiraaɗe fii ko ɗe taganaa kon ko a noon kañum kadi neemaaji tere luttuɗe ɗen fof naɓiraa ko Allah subhanahu wa taala tagiri ɗe ɗon fiimu ɗum ɗon hara e ooti jarni Allah haray karamakooɓe goo maaki ko henɗum wiyetee sukur ko anndugol neema on
wonde ko ka neemin ɗo ngo iwri wona ngorguma ina hakkille ma na wakkilaare ma yilto kadi weltora neema on yilto kadi golla ko neemin ɗo on landi kon ko ɗum ɗon wiyete jarnugol Allah ɗum ɗon noon no yaha ka ɓernde no yaha ka ɗengal no yaha ka tere o gando wiyeteɗo Zunnunil Misri o maaki ko wiyete sukru jarnugol Allah wo ko si tawi woni ɗen waɗanɗoma on no ɓurma haray ko ya ɗoftomo ko ɗum wiyete sukru man fawqaka jarnugol ɓurɗoma on ko ya ɗoftomo jarnugol fotayɗo e ma on ko ya waɗanmo sifa ko waɗanma kon jarnugol ɓurɗoma mo ɓurɗa on an ko ya moƴƴo e makko wo sa waɗi ɗiɗo haray a jarni joni ɓurɗoma on ɗoftoɗamo waɗa ko wi kon mo fotata on jarnugol mo ko wallugol mo kan kadi waɗanamo sifa ko waɗanma kon ɓayi ɗon fota si tawi a ɓuri ooti moƴƴoɗa e makko ko ɗum ɗon wiyete sukru karamo kojo goo maaki ko wiyete sukru ko wakkilagol ka dewal e hoore woɗɗitagol geddi ɗin ka gundowo ka kenewo karamo koɓe goo wi ko ñiimugol ɓernde nden tabintina ɓernde nden e yiɗugol neemin ɗon tabintina tere ɗen e ɗoftagol neemin ɗon tabintina ɗengal ngal e wowlugol inde neemin ɗon tawi o si hawtiti ɗiɗo haray o jarni Allah subhanahu wa ta'ala karamo koɓe goo wi ko wiyete jarnugol Allah ko ta ƴettiɗi neemaji ɗi o neeminirma ƴetta ɗin ɗon ɗe yettiramo kanko neemin ɗon karamo koɓe goo wi ko wiyete yettugol Allah ko yankinagol reena moƴƴereeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala ferliti ooti ɗin ooti pottuto dendaningal boneeji ɗin o wakkilo ɗoftaare nden haray noon koko ɓe karamo koɓe wowli ɗo fof fi jarnugol Allah no waawi yiititude nokku ngootu wonde ko ya mandu Allah sabu moƴƴere nde hokkuma nde yiltoɗa kadi irroɗa wonde nde moƴƴere ko Allah lan ɗon hokkimmide haray ooti yetti Allah haray koye ooti irro moƴƴere nden nder o yewtira moƴƴere nden o fiɓa kadi yarlingol Allah subhanahu wa ta'ala sabu moƴƴere nden haray jarnugol Allah no mawni no mari moƴƴere moolanani haray Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi jarnugol Allah ka deftere makko nokkeeli capanɗe jeeɗiɗi fi sukru ɗum no ari e muɗum nokkeeli goo o ara hara ko mufrad o addi e mum nokku goo ko jam no ɓe wolita noon ko haala arabe hara ko gootum wowla fi mum nokku goo hara ko buy wowla fi muɗum haray noon karama ko ɓen holli wonde ko ko wiyete jarnugol Allah ko feccere liman karama ko ɓen ari e hadise ma ɗum asar mo Ibnu Mas'ud sippilli asaru on ko yewtere sahabajo on hara o ɓantali mo e nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam kanko Abdullah ibnu Mas'ud o maaki al imanu nisfan wo liman on ko pecce ɗiɗi nisfu sabrin wa nisfu sukrin wo feccere goo ko muñal ɗum feccere goo ko jarnugol Allah ngol feccere limanu on ko muññagol feccere limanu immere nden ko jarnugol Allah si tawi o ti muññike o jarni Allah haray o timmini limanu hara o heɓi feccere ɗiɗi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o hawtiti hakkunde muñal ngal e jarnugol Allah ngol nokkeeli fu e aayaji alqur'ana ɗen wono sifa ka o daali ɗon inna fi dhalika la ayat li kulli sabbarin shakur ko ko wowlaa ɗo ɗum ko tasakuye ko mujiza wonande kala hewɗo muññagol hewɗo jarnugol Allah haray jarnugol Allah ngol ko laawol wela e Allah o daali nokku goo wa in taskuru yardahu lakum so jarni Allah o weltanto o daali nokku goo wa qalilum min ibadi shakur kono no fanɗi e jiyaaɓe an ɓen hewɗo yettugolla o daali nokku goo waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun o takkidir jarnugol mo ngol e rewgol mo ngol jarne Allah so tawi kanko on ɗon rewde haray jarnugol Allah ngol ko sifaaji annaba Allah subhanahu wa ta'ala yewtidi annabi Ibrahima mo tawata on ko giɗo makko o daali inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun min almusrikina shakiran li an'umi o sifimo inni ko hewɗo yettugol nemaji Allah o yewtidi annabi Suleyman
annabi Sulaymana tawino irritade moƴƴere nde Allah okkimo nden o wi hada min fadli rabbi ɗum ɗo ko bagoral Allah yabluwani askuru am akfur fi yo jarri golan o anda timi jarnaymo e tawi mi dullanaymo wa man sakara fa innama yaskuru li nafsi mo jarni Allah haray ko heɓi baraji ko waɗi ɗon kon ko hoore makko ardanta wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim mo dulli haaju Allah ala e ɗum ɗon sabna o naftorta o daali fi annabi nuh wonde oɗo ko abdan sakura ko jiyaɓe yettoo nema Allah o holli yimɓe aljanna ɓen tuma ɓe naatde aljanna ɓe sakkitorta wowlude ko alhamdulillahi rabbil alamina min yetti Allah hollugol jarnugol Allah ngol ko hunde moƴƴere ka aduna ɗo ko moƴƴere kañum kadi alahira haray si tawi goɗɗo no jarnude Allah o ɓeyday hoolade nemaji Allah ɗin nulaaɗo no maaki wo si weeti bimbi tawi goɗɗo no hooli e laawol mumngol o jogaaka imo selli ka ɓanndu makko o nawna imo mari ñaamete makko nden ñande on e hiraande makko ka jemma ɗon haray nemaji Allah ɗin tummodiri e makko wattay ko aduna on fof tumba on mbaawa jonna haray no jeyaa e ko wallata neɗɗanke e yettugol nemaji Allah ɗin taskagol o weltora nema tageede on o weltora nema cellal ngal o weltora nema hakkille ɗen o weltora nema diina kan o weltora nema ɓeynuureeji ko Allah hokkimo gon o weltora nema ko Allah elti leydi ndi e dendaningal kawkabuuji ɗin ila e naangi heɓi e lewru heɓi e koode heɓi e jemma e ñalorma heɓi e malaika o eltanimo kadi jorndi ndin e maayo ngon oɗo neɗɗanke si tawi mo miijitaade fi ɗum ɗo o waawa heɓude feere no yettira Allah subhanahu wa taala arawtullahi goɗɗo goo arno ka karamukoojo goo o wulliti e makko baasal o inni ha ndaara miɗo soññii miɗo tampi miɗo waasi oya inni jooni accu mi toroo Allah yo Allah wumine mi ofte ɗo jooni dinar guluuje sappo o inni mi wakkilaaka o inni awa accu mi toroo Allah yo mbobinɗine mi ofte ɗo dirham guluuje sappo o inni mi wakkilaaka wo awa accu mi toroo Allah yo Allah taƴi juuɗe maaɗen e koyɗe maaɗen mi hokki guluuje noogay dinar o inni mi wakkilaaka wo awa accu mi toroo Allah yo Allah waɗɓe feetu ara hakkille ala mi hokki guluuje sappo dirham o inni mi wakkilaaka o inni immoya wooti ɗum ɗo fof waajatima a woni e yawgol a woni e dullugol hara a hersaali taguɗo ma o imo hokkuma ɗum ɗo fof ni imo hokkuma ko ɓuri ɗum ɗo ko sutiɗaa e ko a sutaaki kono iɗa yalta tun iɗa yawa iɗa dullana Allah subhanahu wa ta'ala ɗiɗo so'irɗi neɗɗanke ko tagiraa fii mum kon ila e nanɗi heɓi e giiɗo heɓi e ɗenngal heɓi e hakkille heɓi e piiji ko wonni e muɗum kon hay gootum e muɗum so ƴetti aduna Allah on fof o waɗi coggu muɗum o wawata heɓde coggu muɗum aray ko ɗum waɗi neɗɗanke yo wattu yiilino o dullirta noon o heɓa feere no yettira Allah ibnu sammak o naatuno ñannde goo ka lanɗo lanɗo on inni waajola tawi lanɗo on no tammi taasihum ndiyam fii yargol mo ñeɗi ñeddude ndiyam mo yo gere yargol o inni o a waaju on ɗuuɗataaɗo wo ɗan njaram ɗam fokkituɗaa yarde ɗo si tawi woni aɗon ɗaama haa tawi a waawataa heɓude ɗan ɗo njaram si wonaa hokkaal ko marɗaa kon fof fiya heɓuɗan taa aɗon ɗaama haa maayay woni a wakkiloto hokkude ko marɗaa kon fof fiya yarɗan ɗo o inni o inni wo si tawi woni ɗen a jonnaaka ɗum ɗo kadi si wonaa fiya jippano feccere laamu maa ngu a wakkiloto o inni mi wakkiloto hokkude feccere laamu an mum fiyo mi heɓuɗan ndiyam yara fiyo tami may ɗonka o inni mo si tawi noon a yarii ɗan ndiyam a yahii a damboyke a fokkitii bawlugol ma a fokkitii haayitugol a ronkuno yaltira goɗɗo ari inni mi wallete ɗum ɗo iwa kono ko cogguya jippanomo laamu maa ngu fof a wakkiloto ka a wakkilataako wo miɗo wakkili wo jooni noon laamu maa ngu fof feƴƴaa ñeddude ndiyam wootere nde yarataa e yaltande wootere nde yaltataa hurgo ko kono ɗum ɗo yoniima waaji so tawi ko a waajibitoo neɗɗanke o jeyaa hoore makko kala ko Allah subhanahu wa ta'ala okki mo yo weltor ko okkaa kon o jarna neema Allah on o anndi noon on neema ɗon
ko neema wottuma o hatti gootum e ɗin neemaaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala neeminimo ñannde o jogaa o ko nden ñannde o anndata neema hettaare ko ñannde o nawni o anndata neema cellal ko ñannde o weelaa o anndata neema haaranne ko ñannde o ronkinoo ɗaanora o annda neema ngolɗoyngol ngol Allah woni addude e makko ko neema moolanaaɗo haray dimɗe yettugol Allah ngol no ɗuuɗi no jeyaa e dimɗe ɗen ko aduna ɗo Allah duuminay neema o daali la in sakartum la azidannakum son jarni Allah o ɓeydanayi on no jeyaa e neema on ko aduna ɗo Allah alan ɗo kokkoray mo ɓuttu si aden no weltanni Allah no jarnude mo Allah okkay mo ɓuttu ɓernde kala hara o okkay mo aljanna tawi woni ɗen Allah okki goɗɗo aljanna haray o tabintini neema makko haray noon enen kadi watten yiide ko honno wonɗen jarnirde Allah ɗi neemaaji makko Allah addi Ebola e ndi leydi duuɓi buy moƴƴereeji buy sakkoraama sabu heɓugol nde ɗo nawnaare boneeji buy ɓeyditike sabu argol nde ɗo nawnaare yimɓe buy maayi sabu nde ɗo nawnaare yimɓe buy tampi sabu nde ɗo nawnaare yimɓe buy dogi sabu nde ɗo nawnaare moƴƴereeji buy heɓotonooɗi sakkoraama sabu nde ɗo nawnaare hay hajji sakkoraama sabu nde ɗo nawnaare Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nde e ñeeñal makko ngal o ittii nde ɗo nawnaare o ittiinde sababuuji buy dilli kono ko Allah subhanahu wa ta'ala on itti nde fewndo nde ari yimɓe ɓen fof torano Allah yo Allah ittu nde nawnaare Allah faabo en itta nde nawnaare wonɓe Makka yo toro Allah o Allah ittu nde nawnaare wonɓe ka leydi men ɗo yo toro Allah o Allah ittu nde nawnaare julɓe ɓen fof yo toro Allah o Allah ittu nde nawnaare Allah ittiinde ko henndun noon wonɗen jaɓɓorde jarnugol Allah fii ko itti nde nawnaare ko en witugol yimooɓe ama dansooɓe e aduna on yo arum golla golle seytaane jama on fof welko ko ni Allah jarnirte ɗum ɗo wonaa jarnugol Allah ni inaani Allah jarnirte o ɗi waktuuji wonɗi feƴƴude ɗo hitaande heyre no naati Ebola no yalti moƴƴereeji no heɓi ɓuttu no heɓi yaajeende no heɓi jooni noon so a yaltii e tarawooje ɗen fof no heewi yimooɓe ama panseetiiji no joɗɗinaa e Carrefourji ɗin fof no ombi laawi ɗin fof hari ɗii panseetiiji e yima ama no waɗanaa bilasiiji feereeji ka waɗe ko ka kuloobuji kañum e ka nokkeeli ka ɓe innata maison des jeunes e ko nanndi e mum ko ɗum jooni noon no saakiti e saare nden fof no ka maakitiiji no ka binde juulirɗe no ka Carrefour-uji no ka ɗate ngene no ka ɗate tosooke hay gooto waawataa heɓde feere hay no naatira ka makko ɗum ɗo fof no ameede jawle no bonneede bisigiji no tappeede rewɓe e worɓe no jillondiri no ama no yima no innude ko weltagol mbi Ebola yeyi ni Allah jarni ɗi misiki ɗii ɗo ko harmuɗi ari e hadise mo Sahal ibn Sa'di Sa'idi filli o wii nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maati heɓoto e ndeer mofte an ɗen munneede e meheede e wayliteede ɓe wii ko henndatuma ɗum watta nulaaɗo maati ko ñannde o misiki jaali e aduna on tawi paykoy e mawɓe e rewɓe e worɓe e yimɓe ɓen fof wonti jooni yimooɓe ama ɓe daginii beere on hadise ibnu Hibban no fillimo imam Bazar no fillimo ibnu Maaja no fillimo imam Ahmad no fillimo ɗum ɗon fof ko hollugol wonde ɗum no wondi e nambara hulɓiniire si beere nden yaraama rewɓe yimooɓe ama e worɓe yimooɓe ama yalti riba feeñi coñci hari e wattaama haray sikkere Allah ari e ndin ɗon leydi ari e hadise mo tawta nene Aysata no filli wonde Allah no harmini musique e aalaaji musique imo harmini yeewugol aalaaji ɗin imo harmini ñaamugol coggu mum imo harmini ekkitugol yimɓe ɓen waɗugol ɗum imo harmini jentagol ɗum on tawi o jamɗi ko Allah daali kon wa min annasi man yastari lahwa alhadis li yudilla an sabilillah Saïd bun Jubayr maaki ko musique wi'a ɗon ko a noon kañum kadi Mujahid e Ikrima ɓe fof ɓe firi ɓe inni ko musique fira ɗon ɗi bansettiiji bewnayɗi yimɓe
sohlina ɓe jantagol inde Allah ɗum ɗo luuɓe ka yaaruɗaa o ka yaaruɗaa ɓeyna ko jarmugol Allah fi e bolano yehi haray en nganndu Ibnu Mas'udi maaki ɗi gimi ko ɗum aawata naafiqaaku e ɓerɗe yimɓe ɓen yarna naafiqaaku ngun wano ndiyen yarnirta puɗulli wano ndiyen yarnirta ko aawa haray noon ko jantagol inde Allah nden ko ɗum funnata limano e ɓerɗe julɗo wano ndiyen yarnirta ko wiyetee ko remru Abi Umamata al-Bahili o maaki nulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki hay gooto udditaaɗi hunnduko mum kon fii himugol sina Allah addanaymo seytaneeji ɗiɗi ko wonda e makko nduya jooɗoo ka balawal makko ñaamal nduya jooɗoo ka balawal makko nanal ɗin ɗon kadi siyamisi toon memmina ɓernde makko nden aawa naafiqaaku e faafiqaaku e boneeji ɗin fof e makko kanko on ɗo waɗde ɗum ɗon haa tuma wacci joo Allah no dal nokku ko alam tara anna arsalna sayatina alal kafirina ta'uzuhum azza ko ɗi seytaneeji ko ɗiɗo yeƴata ko ɗiɗo ɗen dimbata ko ɗiɗo ɗen aminta neɗɗanke mo alal iman ko seytaneeji ɗin woni waɗde ɗum ari ka mu'allaqatul Bukhari no filli yoga e hadiseeje ɗe ɓe innata mu'allaqat kono ɗe foyi ɗe selli ɗe fottana sellugol mum o maati aroyeyi e yimɓe ɓen zaman yastahilluna alhira wal harira wal ma'azif ɓe dagintinay ko wiyetee kon zina ɓe dagintina jonti hariire ɓe dagintina musique ɗiɗo fof ko golleeji seytaane ɗum ɗo fof ko aalaaji ko seytaane huutorta Allah daali wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika waajlibu alayhim bi haylika wa rajlika Allah yeeti seytaane yaw memmina dillina amina ɓe wawɗaa e muɗum wo sowto maa ngon jilɗolaa pooɗaa e maɓɓe waɗɗiiɓe e seppooɓe fof no yanngaade ceri e ko nanndi e muɗum tuuɗɗa ɓerɗe maɓɓe ɗen ko noon liman on yaltirta naatiɗaa ko ɗum ara haray dansugol ngol e façonji ɗin fof no harmina haray yettugol Allah subhanahu wa ta'ala ko irragol neema mo addi on weltora neema on ferlitamo kadi ka Allah yettirtee ɗon si tawii ɗii neemaaji ɗi Allah addi ɗiɗo ɗen ferlitaama e ko tikkintamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala haray no hulɓinii wo taw addu goɗɗi goo kadi e bala'uuji si tawata en waawataa dartaade janngoden e ɗum ɗon kañum kadi haa e hoore junubaaji e hoore wirtere e hoore hersa e hoore koyra Allah subhanahu wa ta'ala waawi addude wonande dullanɗo mo fof e moƴƴereeji makko ɗin o adda ɓuri ko addunoo kon yimɓe ɓen waajitaake ƴetten nemaaji ko Allah addi kon cellal ngal o addani en ngal e moƴƴereeji ko woni addande en kon e ɓuttu ko woni addande en kon e nemaaji ko woni addande en kon ferliten ɗin ɗon e rewgol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e jantagol inde makko nden e janngugol deftere makko nden e woɗɗitagol e denndaningal jikkuuji bonɗi ɗi tawata ɗin no harmani en kasara noon leydi julɓe wota ɓe waɓe Allah siginooɓe ka suuratul Luqman si ɓe ƴawii ka maayo hara mben peƴƴe ɗen no tiiɗi fewndo ɗon ɓe fof ɓe fewta Allah faabo men Allah dandu men Allah ƴawnu men si woni haa o fottiniiɓe ɗum o yaltiniiɓe ka nder maayo ton ɓe hewti ka jorndi ɓe wonta e boneeji ko ɓe wonnoo e muɗum gon maa ɓe ɓeydati kadi wonnoo ɗon haray wattane hiili o neema mo Allah addani en ngal cellal e raɗagol nde nawnaare waynitiren ɗum ɗon yettugol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e tolagol mo o watta wattuwa muɗum ka meeɗen yo dandu ka yaari ton fof o itta kono noon wonaa en wayliti ɗum watten geddi watten welooji ɗi tawata ko yowondirɗe golle seytaane haray ɗum ɗon adda e tikkere Allah nden rabbana waffiqna lima tuhibbu wa tarda allahumma arzuqna shukra ni'amika allahumma arzuqna shukra ni'amika allahumma arzuqna as-sihhata wal afiya wal ghina wal raha اللهم جنبنا الشيطان اللهم جنبنا الشيطان والهوى وجنبنا النفس اللهم جنبنا النفس الأمارة بالسوء اللهم اجعلنا من الراشدين اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالمؤمنين فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم نجنا من النفاق اللهم نجنا من النفاق اللهم نجنا من الكفر والفسوق وكل ما يقربنا إليه
اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.